Magnamasintegna zany izy aky. Efa maro fa raha tsy anony. Tompo ane anigny eo. Mifady anigny zany koa mifady raha jiaby. Ale Ravisely tsy mifady raha jiaby. Alô fô izy malety io. Izy midoko andraha. Tsy magnino izy forcenao hifady koa. Anao lasa ohatrany tsy tian'olo zany le raha ataontsika satria anao raha tsy ampianarika anao ndraiky anonao any. Teneny moramora izy radio akaiza moa izy tandrignesanao io e. Tahin'Andriamanitra ny anao. Zay le izy pauvreté relationnelle, tsy mahay mifandray. Tsy hainy na de mikolokolo ny fifankatiavan'izy sy ny olo tiany. Tsy hainy na de magnaja n'le olo tiany. Tsy hainy mba maneho fitiavana amin'ny fiarahamonina. Tsy hainy miresaka amin'olo. Satria tratran'le pauvreté relationnelle izy. Zao tsarovy rehefa hitahy olo araiky Andriamanitra, rehefa anao izy zany andeha hotahina Andriamanitra, ingany hotahina mihoatra ianao, matetika de omeny relation tsara anao, zay ihany. Fa tsy hoe nahita volan'olo latsaka anao. Azo dorony izy. Raha mba volanao latsaka digninao. Misy moka mivavaka, oh Jesosy mataovy mahita pakatrinao latsaka koa za ampiangona angato. Ah non way. Raha mba neninao latsaka ke. Azo dorony, rehefa hitahy anao Andriamanitra, tsy hoe mahita tafitrano misy vola latsaka vitakagny na nisy miracle na raha magnanjay hono, fa matetika rehefa hitahy anao Andriamanitra 90% amian'ny relation tsara anao. Indana koa remarqueo fa rehefa andrava olo araiky koa devoly andefasan'ny relation ratsy olo io. Zay le volaniko tagny hoe personne problématique. Possible hoe mpagnampy tonga an-tragnonao ao andeha ampiady anao mivadinao fô diany akeo. Possible fiarahamonigny misy anao i olo io fogna source na problème nare an-tragno ao fa anao tsy tonga sainy. Rehefa te andrava anao Satana dia andefasan'ny relation ratsy anao. Rehefa hitahy anao Andriamanitra dia andefasan'ny relation tsara anao. Azonareo na volaniko zany. Ka eo zany anao mba magnanova analyse kely, mba manova bilan kely, zovidolo olo magnodidigna anao. Zovidolo olo magnodidigna anao. Ka raha olo anankiray ho za, matetika veriko ty fa tsy mampagnino anahy mbola veriko fogna. Raha olo araiky à chaque fois misy problème fogna izy vao magneno téléphone-nao io, tsy relation ny agnaran'le ifandraisany aminao, fa profite. Magnararaotra anao izy. Azonao? Ny relation zany zavatra natao ifameno, réciproque. Misy réciprocité ao anatiny ao. Nenazy, nenao, inona mba tombony azonao amin'ny olona ifandraisanao io. Raha vady edy ny agnarany fa ametry fogna raha toroagny aminao. Ampiagna raiky zany ka tsika. Ampiagna raiky koa izy, ampiagna raiky. De mietrereta anao fô engagement zany fa tsy tokantrano. Azonareo ve zany zavatra teneniko zany e? Engagé anao na mandeha hagnano bazary tsy efa anao fa naritarika amin-jaza fo. Tahiny Jesosy anao. Karan'izany revagny izy hoe tadio ty zavatra volaniko anao ty. Zay ho zany antsoina hoe pauvreté relationnelle. Ka misy koa ny antsoina hoe pauvreté physique. Marary fogna le olo. Ndesina amin'ny dokotera nefa tsy hita hoe ino le arety. Misy ane rehefa karazan'olo vao didididy fahatany. Atao opération izy tsy hita hoe misy ino agnaty kibony ao. Dididiagna fô izy. Ary dana remarqueo fa rehefa tratran'ity pauvreté physique ty, à chaque fois wisy vola ho tonga, manomboka ny aretiny. Vao naheno fotsiny tamin'ny téléphone hoe wisy Western Union tonga. Izy ariva fazon-tsery e. Ya, hoe mba misy raha vavany avy andafy zany mba andefa vola, defa nanomboka teo izy nalazolazo. Itse! Nanomboka avy ny grippe. Vao naheno hoe wisy vola tonga. Azo dorony izy. Vao fantatry arety hoe misy vola tonga kao na mbola agnaty amin'ny vola reny. Defa nakatra tension ananjy. Defa nandeha manara-penitra izy. Vao mbola agnaty amin'ny vola,
lany vola igny sitragna izy voaka hôpitaly de raha anao tratrana ka ohatran'ity mandinia mila délivrance anao ary androany fotoana idélivrena anao de misy koa karazan'olo tratran'ity pauvreté physique ty tsy mba mety mandroso mihitsy ny fiainany fa karaha ohatrany me miemotra fô raha anao zany zay ny fiainanao tsy mba me mandroso fa ohatrany me miemotra fô mila délivrance anao zay mila délivrance anao zay tahiny tompony anao alléluia misy zany le pauvreté relationnelle misy le tovana hoe pauvreté physique ary misy koa ny pauvreté au niveau social za mahafantatra olo zay a nanagna tokotany nanagna tragno maro be izy fa tapitra namidy daholo ifanagnandreo ny tsaboagna ananjy lany fanagna ananjy re naivagna izy enjigna izy zany mba olo mavinanagna na izy azy zany satria ohatrany fantatry fagnahy zany fa tsisy voalohany eky izy mavila eky ozy fagnahy mba vilaina raiky izy patalogna tavela aminanjy indray de sitra fa sahirana ao mono sasany rehefa lany ny fanagnana maty trasana pauvreté physique ka eto zany de mba magnatoranao zaho aza atao tsinotsinona ny côté délivrance amin'ny fiainanao ilaigny mba magnano délivrance amitsika mizona eto misy fanapahagna ozogna isaky ny talata maraina amin'ny sivy ary ny alakamisy maraina amin'ny sivy eto de rehefa mba eninao misy raha hafahafa amin'ny fiainanao mba managna fandavantegna kely zany de hagnano délivrance matety moko megnamengry ndraiky atao délivrance zay zamika za karaha nato ndraiky atao délivrance ko mihetsika koa avile mihetsika ka satria matahotra ny sasany so de mihetsika mason'olo zany satria moko olo misy devoly matety midridy devoly ka le tsiagnany zao fa vilao izy ialagny tahiny jesosy anao ny sasany ndraiky zany megnamengotra fa efa ela ny vavagna zany ony de mbola atao délivrance ka anatagniaky mba sitrisitriky devoly ka le asitrisitriky mbola devoly daolo izy te isitrisitriky io tahiny tompo anao ka afaka misy eo amin'ny endrika maro ny fantrana zao koa ny zavatra anakiray matetika misy raha vo anao mitondra le agnarana hoe zokibe ray aman-dreny possible afaka miditra akagny koa ny fantrana hoe anao zany zokiben'olo ray aman-drenyn'olo afaka atakeny fantrana koa anao am'izay titre anao zay matetika anao raha vo zokibe ray aman-dreny aterigna aminao dolo fakofakon-draha jiaby zay le tsisy freva ambany volo tsy maintsy anao magnefananzy zay le tsisy tragno vantagnana tamatavy eto tsy maintsy ankirihiry io tsisy ny fampiaira aby allo amin'ny port fluvial tsy ampy 10 000 réal igny frenay de tsy maintsy zoky be magnatry frais igny akagny tsy maintsy ray aman-dreny magnatra an'igny ka engagement raha vo anao zany tratrana raha magnandregny matetiky io fanany fantrana izy miataky eo satria amboarany saigna anao tsy afa miala amin'izay anao koa ny zoko benjareo hoe tsy afa miala amin'izay anao fa anao ny ray aman-drenin'olo jiaby ary misy agnatin'ny famille koa magnapepo anao zy magnanefa fa anao ny antiairan'olo jiaby to e anao zy magnano fa anao koa ny zanany jiaby to fa anao tangalamena any atsangana aby anao tangalamena azonao izy ohatran'izany misy an'le ataky eo de dinio discerneo so de tratrana ka ohatran'izany ianao tahiny jesosy ane nareo tahiny tompo za anao hoe ya matetika zany zay le izy misy fomba idirina fagnahy ratsy koa amin'ny alalana nofy anao le matory androaligny igny de avy le fanahy io miataky anao amin'ny alalana nofy anao le magnonofy igny aza variagna anao mpagnonofy io satria nofy matetiky de mampafantatra atsika ro zavatra mitranga ao amin'ny tontolo ara-panahy zay nofy io miinforme anao le zavatra mitranga ao amin'ny tontolo ara-panahy zany nofy na nofy tsara io na nofy ratsy io information tompoko izy regny c'est langage de Dieu langage spirituel
zay afahagna mi-informer anao zavatra hitranga sy zavatra hoisy zay ny nofy. Ny décision ny satana matetika enoy tsara, ny décision ny satana matetika de miseho agnaty nofy. Zany hoe zavatra tiany devoly atao. Misy zao lehilahy, misy vehivavy mijery anao izy de tsy ritiny anao fa anao tsy matante aminazy mihitsy. Or nefa anao natory ny roa aligny nagnonofy niaraka amina vazaha ndraiky. Or nefa tsy vazaha zy fingilo zao. Zananao amizay anao mandalo devagna ndare mandregny moezany ozy moezany ngilo anao desana ino ndraiky mampimoy lalahy romona nefa ingilo tsy karana tsy mety izy sinoa azarona izy amina nofy de be da be nefa ny vehivavy ny lehilahy magnano firesina raha nofo rehefa matory amin'ny alina iverinao fa raha hoe sansy nakatra izy io raha tsy manjary izy io mila atao délivrance. Tsy normal anao raha mpagna nofy miaraka amin'olo zany tsy tokony nofy arahagna amin'olo fa réel eo ya misy ane de mampalahelo miaraka matory amin'ny vadiny izy miaraka matory amin'olo tiany izy mbola magnonofy karana fogna ndraiky azo karana vakaiza iramose eo i madama eo mbola magnonofy miaraka amin'olo koa izy de imagineo zany fa tsy inona zay karazana nofy zay fa programme satanique zay ndesiny andotovagna anao. Le dana remarque fa n'olo mpagnonofy raha tsy manjaraka andregny na izy marary na izy managna problème rabola na izy miady fogna izy sy le olo tiny na izy tsy mety manambady mihitsy na mba misy kely efa misaraka ndraiky satria tsy sady tiarô izy tia menaka sady tiany nofy tiany le tegna izy tompony anafaka anao andro ny arivo oko mba ho isy afo andevagna ny nofy ratsy andro ny arivo oko ho isy délivrance du feu androany anesika andreo zavatra tsy manjary reo hiala amin'ny fiainanao. Alleluia. Ny nofy zany de zay le décision ny satana zany hoe misy zavatra tiany devoly atao ka aza atao antsirambagna ny nofinao fa meteza afahagna sady ento ambavaka. Hitanao matetika regny nofy adigninao na tsy tsaronao regny izy regny matetika zavatra important natory anao tamin'ny alina fa anao mifao mandregny tsy tadidinao ino manofika anao zay ndra matadidy misy zavatra ngeza be anao natory lahaly anao taitra mandregny tsy tadidinao le nofy nangalariny devoly izy mba tsy tadidinao satria anao tatoato nanomboka nampianaragna hoe zao ny dikany nofy zao ny dikany nofy matetika misy zavatra ngeza be azonao nofy fa adigninao le izy. Ao zao misy karazan'olo ohatra hoe matory amin'ny alina izy magnonofy magnano fagnadinagna ndraiky examen blagna zay izy nefa fanoviagna ny alany tampianara ya magnonofy magnano test anglais zany ony sarotro ny anglais njarika zany ony iregny zany midika fa andalo fahasarotagna fiainagnanao sagnatry ny vava de mila mivavaka anao keo fa tsy igny anao de nandeha niasa mba hafahafa ndraiky anga nofiko laly zay nagnonofy nierigna ny andry tagny Stella ndraiky anga sawa Stella anao nino misy raha tsy manjary tiany devoly andeha atao fa tsy nagnofinofy an'igny fogna anao aove le olona akaiky anao izy mihitsy ane izy tompony afatra ty ary tsy maintsy afaka iny any valian'i Jesosy aketo fagnontanianao jiaby niany ya magnanjegny izy io magnonofy magnanao fanadinana ary ny tegna grave matetika amin'le izy rehefa tegna hoe dangereux be le nofy anao mpagnanovagna fagnadinana io tsoanjareo ny fait d'examenao le devoir mbola tsy vita de mila délivrance maventy be anao maregniny fa ho isy karazana problème magoavana tadio zany zavatra teneniko zany namba anao tsy tia mandrainao teo zay le izy io zany ireny zany matetika attaque financière raha vao anao magnonofy magnala fagnadinana attaque financière agny am'le resaka vola mihitsy no misy olany mila mailo ianao amin'io karazana nofy io ny sasany moa magnonofy miverigna mianatra amin'ny école nazy taloha nierigna amin'ny radama ndraiky ony izy ya nagnonofy nierigna nianatra amin'ny radama de anao mle blouse ny radama le blouse ny radama
izy nefa dimy taogna nagnanaovagna mariazy mbola blouse-ndradama ndraiky azo nofo nataony dia nagnano vitsiliony arrivé olo fa niteraka efatra ka arrivé nino fantaro eto fa rahafahafa azonareo ve raha teneniko ty engany mba ho isy fanafana amin'ny fiainanao ny ano za amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Io koa zany possible nagnanofy anao dia nisitomin'olo ny sakanao nisitomin'olo mafy be fogna sakanao mbola problème finance daholo zay rehetrarehetra zay blocage financière possible koa misy olo magnanofya mahita sokatra efa niresako ty à un certain moment magnanofy mahita torti maro be tsisy andehanany tongotry torti daholo zay tany ombany eo misy torti iregny zany esprit de ralentissement dia efa nazaveko anao fa raha anao magnanofy valavo maro be na tragnonao misy valavo dia mietrereta zay fa ny valavo dia tsinona fa mpanimba ro zavatra anagnany raha anao zany nagnanofy valavo tsy maintsy anagna problème anao na amina asa na amina vadiagna na amina tsy haiko inona zay rehetra ataonao zany ho simbany ao ndraiky magnanofy magnano tao akanjo rovitra manao akanjo zany izy fa rovidrovitra ny akanjo dia rotarota daholo tsy hay hoe rota vitaiza manao akanjo rovitra na akanjo maloto iregny zany dia mazava ho azy fa pauvreté fahantrana hosahiragna zay igny olo igny raha tsy misy vavaka matombotomboka atao aminazy fa tonga dia lasa fa izy tonga dia nisalegilegy ta tratsana zany zay mahatonga ndregny hitanao olona tsy ahoantsahoana voarokany asa tsy ahoantsahoana ny sarabady tsy ahoantsahoana ny laosa ny vadiny lasa ny fina tany hafa ny regny zavatra rehetra regny matetiky tsy mitrangatranga ho azy fa efa nisy nofo ratsy taloha tagny fa tsy tadidinao ohatra heverinao fa nofo riregnina azy io mba hafahafa nga nofoko laly zay papany Kristo ndraiky ho ny lasa nandeha ny Kristo dia ny korokoroko da aza mba mafantatra mba magnatogny ziona magnano délivrance fa egny mandeha bazary be ndraiky tany ombany azonao mila délivrance anao rehefa mandalo an'iregny zavatra mila olo ivavaka ho anao metra tagnana amin'ny lohanao io mandrava an'izay planina satanika zay ataovy hoe amen raha mba teo afaky ianao pauvreté regny misy moa tegna magnanofy migadra mihitsy misamborona polisy ony dia migadra mihitsy dia naterigna tsy haiko quelque part ta iregny zany le antsoina hoe esprit de limitation raha anao zany nagnanofy migadra dia limité zany ianao mivarotra anao fa tsy mandeha varotro manao zavatra anao fa tsy mandroso mihitsy le zavatra nianga tamin'ity nofo ty manakana anao tsy androso ao moa misy magnanofy mifatotra ny tagnany amin'ny tongony limitation daholo regny magnanofy mifatotra fantrana regny dia misy ndraika nahazo vola peony izy fa vola sandoka zay ndraiky ny vola io savagna tandragno tao ny vola sandoka tao fantrana iregny zavatra regny pauvreté taigny dobany ianao ao amitsika misy an'izay fampianaragna zay mbola andeha ho zaraiko zay raha managna fotoana malalaka atsika hoe reo endrika 500 afantaragna an'ireo nofy avy amin'ny devoly 500 signe na nofy avy amin'ny devoly mbola ho azavaiko atsika eto zany ezahako fetipitinina alola izy androany da iny tompo ianao miteraka fantrana daholo izy 500 reo mitandrema koa am'ireo nofy very lakle very ny lakle n-tragno very lakle na automobile very lakle na moto dia nefa tagnaty nofo le izy iregny zany tsy inona fa karazana esprit de blocage daholo dia misy tonga anao magnanofy taratasy important be taminao very hoe misy dossier tena dossier important ony nanjavo esprit de blocage regny satria na fiara io na tragno io dia mireprésente destiné regny dia ny lakile nefa no mitondra an'io tsy tragno ny tragno koa tsisy lakile tsy fiara ny fiara koa tsisy lakile tsy moto koa tsisy lakile afa nanao velogny kiky foagny moto tsy normal izy
izy koa moto normal fogna misy lakle dia matetika zany ianao magnonofo very lakle io ny dikany misy esprit de blocage mila vavaka zany ianao raha ireno mitranga dia misy fotoagna ndraiky koa tsika magnonofo mandeha pieds nus tsisy kapa tsisy kiraro tsy hoe nandeha taiza kiraronao tsy hainao nandeha taiza kapanao fa anao nandeha io dia pieds nus be dia karaha lenao mbola tambany volo taloha igny fo magnonofo mandeha pieds nus reny tsinona fa esprit de sécheresse zany hoe fanany fahamainana maigny zany mety possible tsy andao-lovam-bola mihitsy possible tsisy raha mienga mihitsy eo dia dadio fa matetika misy raha karakaranjany mandalo amin'ny fiainagnanao fa adinonao mandraigna moa ny andro dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen dia lasa anao mandeha miasa fa jamais anao mba niteny amin'ny anaran'i jesosy zay karazana fanany famainina tamin'ny nofoko lahaly zany agnonofo nagnano pieds-nus poteko zany hiala satria anao mety tsy hanagna fotoagna andeha tadiavagna paster fa anao ne maefa magnano an'io e amen karan'izay le izy dia natoroko teto moa ndray mandeha hoe raha kiraro magnekitro za ohatra ny nagnofo ndraiky anao nandroany dia magnekitra ndraiky ny kiraronao raha kiraro magnekitry dia mety possible izy fitahina fa saingy anahira misy ady zany akeo zay le kiraro magnekitry anao zany nagnofo nagnatao kiraro dia magnekitry ndraiky le kiraro dia matetiky ndraiky atsika magnonofy mandeha amina rano be regny misy anisika magnonofy dia agnaty rano fô dia raha olo niteraka anao zay ka magnonofy rano io matetiky problème amina zanaka misy problème zany zanakanao na izy mety arary na izy mety hisy raha magnanjegny zay le dikan'le magnonofy rano regny fagnahy manambady ihany koa agnatin'izy regny esprit des eaux misy fagnahy ratsy zany tianambady anao dia ndana remarque eo fa miady foana rescopainao raha tsisy dikany mampiady mosoara mampiady siranyrô mampiady raha tsisy dikany mampiady dia atiako mbola verina kely ray mandeha le zavatra nafaparako anao tarem-boalohany jereo ao fa rehefa andeha hanimba anao devoly andefasan'ny personne problématique au niveau ny fiainagnanao mety mpagnampy io mety fiarahamonina io mety olo tsotra io tonga akeo dia igny olo igny fo ny source-na problème-nareo igny olo igny fo mila vavaka anao mialoha nisa ratsika eto androany apetra amin'ny lohanao mihitsy tagnanao jesosy io mba ataovy tadidiko amizay nofona jiaby manomboky ny any fa raha anao zany tsy mamatadidinao tsy mamagninofo mihitsy tsy normal olo tsy magninofo zany tsy normal satria io a no langage de dieu io no itenenan'andriamanitra aminao ndanange jereo fa betabe na olo tsy mivavaka ara fa nofony matetiky tanteraka satria nagnonofy an'izao izy dia tanteraka ay raha ty zay fa azoko nofy na hatramina toeragna andehananao ary nindray azonao nofy zay fa nagnonofy an'ity toeragna ty na olo tsy mivavaka dia dikany zany ianao fa mivavaka io tsy tokony hagnano tsirambina nofy ianao tainy jesosy atsika jiaby ny mpanjaka tagnaty baiboly tao a zay tsy nahatadidiny nofiny nisy mpanjaka anankiray tao tsy ny hoe nebokadnezara tsy nahatadidiny nofiny izy i farao tsy nahatadidiny nofiny dia jereo fa nila nentiny daniela ambavaka izy mba hiveregnan'le nofy tsarovy fa i satana mpangalatra nofy zay le mbo ilagna alohany hoandry ny tegna mivavaka tsara alohany atory fa ho hitanao fa afinaritra be torimasonao mivavaha maloha fa tsy tonga dia mierotra fo amen ny nofo tsy fantatra dikany mitovy amin'ny taratasy tsy evaky hoe nagnonofo ny nofo tsy hainao dikany mitovy amin'ny taratasy tonga antrakoronao koa fa tsy hainao mamaky anazy ya matoa zany nofonao tsy tadidinao dia tegna zavatra important le izy oa important dia angalariny devoly amizay tsy tadidinao dia ataony devoly fomba rehetra tsy adidinao anazy mba dinio ny nofony farao raha hoe farao mba imagineo ny zavatra nahazo an'izao tontolo zao satria Egypte tamin'io fotoana io no premier puissance mondiale raha ohatra zany ka ny nofony farao tsisy nandiky fa so ihany fa nisy Josefa teo
Josefa zay nigadregna tagny amponja na saigny tonga takeo ho isy mosary Josefa 7 taogna mbola iampy 7 taogna ndraiky zao ny zavatra hitranga mila mamoro sakafo tsika dia tonga daholo ny olo magneragna an'izao tontolo zao nividy sakafo tao Egypte raha sagnatriny vava tsisy nandika ny nofon'ny Farao inona ny mety nitranga ka possible ny nofonao indray mandeha anareo menakavy mihitsy no enjeu agnatin'le izy possible ny nofonao tamin'ny nomaly na mety hoe nofonao androany mety iankigna ny fiainany tokantragnonao fa tsy ny rarahinao satria aminao raha vao olo miresaka nofo zany désekta tsy nasinao siran'le izy satria aminao raha vao hoe miresaka nofo zany dia paster mpagnanofo igny ve le paster mpagnanofo igny paster Davida nofinofo ihany neniny ataon'olo anjany eny an-tegna ndraikindraiky tompo ane hitantsika rehetrarehetra alléluia maro ihany koa revagna ny esprit de gaspillage misy olo zany tratran'io esprit de gaspillage io mandanindany foagna io vao meny vadiny vola dia lany tsy hitanao hoe nandeha izy vola igny milaza tsisy vola foagna izy nefa izy gaspille n'le vola izy nefa le olo farany montsimontsogna vao tsisy vola regny izy koa fa tsy nizakazaka zay izy fa tsisy vola zay andragno aky magnano sary marary vazagna aby izy nagnino man nietsiko ndraka nifana nietsika efa nietsiky poketrananjy lazay fa nifiny marary nefa poso betsaka tegna tratrany rakaran'izany misy toetrana vehivavy magnano zany koa fa tsisy vola ka dia fa mimontsimontso makatra karakarana tampoka izy makatra orogna ananjy eo raha jiaby tsisy mandeha mizelona zaza jiaby ankanivany anareo tasy manakorontana manare nefa poketra ananjy izy mikorontana eo afaka anao niany olo koa tsy afaka amin'izany fa tsy akoty tsisy mialamegna zany nketinany fa afaka daholo esprit de gaspillage io olo tratran'ity ty vidy fogna na dia fa managna raha marobe ary aminanjy raha jiaby atao trosa daholo na mba misy vola tsy maintsy manjary mba mivolagna ambony zay magnefa ananjy misy aminanjy ao fa ifagnahy mihitsy magnasa anazy mitrosa io dia jereva amizay fa leriny anao tsisy vola takiny olo trosa eo nefa tarinao fa fagnahy ratsy le mahazo anao megnamenatra fogna izy dangogona trosa isanandro te hividy fogna te hitrosa fogna ta iny Jesosy anao gaspillage misy olona nge mamarotra fanagnana tsy mera mivady aman-janany satria nihevitra mba azo tombony tamin'le activité na mibidy ankolaka tagny fanagnana zahanao ifanagnana i lafo activité tsisy raha nanjary izy dao le izy zay le esprit de gaspillage mba disy herineo tsara ihany raha vao resaka hoe fampiasam-bola raha vao resaka hoe varotra raha vao resaka activité mivavaha tsara be fa sy tonga dia malaky mandrambo décision fa matetiky misy esprit de gaspillage ao ary zay mahatonga anany teny matetika hoe raha vao zavatra hoa maimaika misy katramo fo ambadika ao maika be izy ty amy roabe folo farany ndeha soagno zegny amy roabe folonare tsy anjarako zay no tegna matotsy tratrako mody korokorompahany zany anao anareka sy taitra mihitsy amy raha ty zany efa amile mpivarotra midoko amy mpivarotra koa anao antegna zay mbola andiniky maloha matety zany regny olo milazay maika regny pisoloky piasany west sicre ianao dia anisan'olo tsara vintana ny orinasa west sicre na makia west sicre ataon'olo ino dia mikoropoka ary matetiky mpivavaka cibleny zany satria misy toroteny matetiky ho tahinane ianao raha mivoaka eto karaha le fatapata zare zany dia fasinjare message ianao dia voa safidy tao anatin'ny maro west sicre magnome nisan'ny patrol anao raha mila fanazavana fanampiny antsoity numéro te izy antsovinao igny karaha tsy mahazo maloha izy efa mango igny zay anao misista fogna anao magnantso misista fogna eny doboko ty numéro anao ty misy me mivola roboka tokatra ianao ane tsy roboka am'izany intsony
matetika olo tratran'izy ity matetika ty resaka fanany fahantrana ty raha voaka tramotramon'olo fogna izy raha anao zany le olo matetika voaka tramon'olo regny mila atao délivrance anao fa magnino zay fa anao fonka tramon'olo ary isan-karazany zavatra katramon'olo anazy fa izy tsy tonga saigny mampiady mivady matetika katramon'olo tompony hitanao taigny Jesosy anao taigny Jesosy anao e alleluia mino zao fa ampy aloha zay ny androany satria mbola misy koa maray leantsika fa tapitry ampitsakotsakonao maloha zay de mba mitany kely olo akaikinao mba nisy raha voarenao tagnatin'ny rano volagnin'ny pasteur teo e fa ivavaka ho atsika moka izy hoe amen ndo aratsika hitsangana vetivety a de raha tsy mampandeha anao de asagna ato ambony salamy zao ny tagnanao anakoroa de avereo hoe Jesosy ao manatona anao aho mifona aminao aho ny amin'ny fahotako rehetra na inona varavarana zay nisokafako tamin'ny devoly nanimba ny fiainako mibebaka ao androany na inona mety ho endrika nofy zay niseho tamin'ny fiainako ka tsy fantako diovy amin'ny ranao androany manaiky anao a Jesosy ao fa ianao dia Andriamanitra fa foany amin'ny bokin'ny fahafatesana ny nama fa soraty amin'ny bokin'ny fiainana amin'ny ariva ity mila fanafahana mila fanasitranana mila fandresena ampio a Jesosy ao mba hialo anatin'ny fanany fahantrana ampio a fanamasina mba hialo anaty fatorany demonia olonafaka manomboka androany tsy misy nofo ratsy afaka mitanteraka amiko tsony manomboka androany fa raha vako amin'ny anaran'i Jesosy zany poteko amin'ny anaran'i Jesosy zay nofo rehetra na ny tadidy na ny tsy tadidy raha vako amin'ny anaran'i Jesosy zay karazana nofo ratsy ka planina satanika ambarako fa tsy manan-kery tsy manan-kery tsy manan-kery fa nofo tsara rehetra kosa zay avy Andriamanitra oka ho tanteraka amin'ny fiainako oka ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy amen tohipony anao ndreky tananao vavaka ho anao azo minoa anao fa zao vavaka tao anafaka anao zao anamaivana anao zao anapatapaka niozy na rehetra ho fiainanao zao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mijoromoto mandray ny hery sy fahefana na inona asany demonia na inona karazana hery ny maizina namaritra ny fiainan'io rahalahy io namaritra ny fiainan'io ranambavy io fanako amin'ny anaran'i Jesosy ny fiasany riozona mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy androany ariva tapako amin'ny anaran'i Jesosy anao tsy mahazo mandaitra amin'ny vehivavy intsony tsy mahazo mikasika ny fiainan'ny lahy intsony niozona fiainan'ny razambe avy tamin'ny ray aman-dreny niozona zay niseho tamin'ny alalan'ny nofo ratsy tapako amin'ny anaran'i Jesosy reo karazana fanahy manambady ao anaty nofy rako tsara mpahefana amin'ny vatanao intsony piala amin'ny anaran'i Jesosy satana mifay anao alefa voka ry fanaratsy mandidy anao aho mifay anao amin'ny anaran'i Jesosy hoe daolo nentanao sy fongonao ianao zay mitondra fahantana amin'ny fiainan'ny vehivavy ianao zay miteraka fisaram-panambadiana ianao zay miteraka olana tana tao tokantrano pia zao de zao alefa va mai durako ifanaratsy io zao de zao ianao va miala amin'ny olo io anao alefa miala amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ako izy fanafana eto aloha ariva miala ny fanaratsy mandidy anao alefa miakatra de mivoaka manisa tela de mivoaka am'izay ifanahy io amin'ny anaran'i Jesosy ray roa zay miala fanaratsy mandidy anao amin'ny vainao alefa va amin'ny anaran'i Jesosy ako izafo hidiny eny amin'ny lohanao eny
zay fanaratsio alef piala ianao satana aleva mangoronetana am'izay ny aretiny mangoronetana am'izay ny tsifosiny mangoronetana am'izay ny fanano fisarapanam-badina fanano trosa va ianao aleva tsy mahazo miziroziry fa voaka miaraka am'mpanaoko izay miteny va mifoka androany amanao délivrance anao oka ho afaka ianao naizanaiza misy ianao am'izao ora sy minitra itenenako zao dana foka voaka ifanahy io va manisa telo ade foka am'izay ray ro levina tsy mahazo miverina amin'ny vatanitsy tsy mahazo miverina amin'ny vatanitsy satratra eo ny fampahoriana ny vatany satratra eo ny fampahoriana ny tokantrano amin'ny anaran'ny Jesosy afaka ianao afaka tanteraka ianao andro any arivo rava ny blocage financier rava ny fanandrosa rava ny aretina karazana pauvreté relationnelle rava pauvreté physique rava amin'ny anaran'i Jesosy re pauvreté émotionnelle rehetra rava manafaka anao androany tsy mahazo miverina intsony ahita ianao fa hisokatra am'izay ny lalanao mandresy am'izay anao mba tsy délivrance miova am'izay ny tantara-penanao manomboka mitaina rabola am'izay ianao manomboka miva am'izay olana io minoy ianao fa ivavaka io manafaka anao io aza miandry zavatra hafa tsony fa inoy mivavaka zay nataoko anao andro any arivo samy misaotra n'Andriamanitra saotra fa afaka zay saotra fa nandresy zay saotra fa misy valomahana sady ny mitokantrano misy anay ihany saotra fa misy vola sady tahinao any amin'ny compte bancaire anay saotra fa misy vola orange money mirotsaka ny fiainan'ny frara avy saotra tompo fa misy karazana déblocage-na zavatra manomboka androany misy accélération divine manomboka androany misy fahitam-poy mihoatra manomboka androany saotra tompo raha kofako amin'ny rano Jesosy zay rehetra tonga teto ary zay fanandroana teto tsy mahazo miverina matsony asiana fefy manodidina anao manomboka eto rano Jesosy Kristy mandrakotra anao ary ny anjeliny Jehova miaro anao samy manao mafy hoe amen alleluia mahazo toerana anao amen rapitso molao toizatsika vao metsika rapitso hiditra lalindalina kokoa resaka secret hafa ndray tsika rapitso ary ho hitanao fa mevagna tanteraka ianao amen zay ny fotoanantsika dia misaotra anao nahatratra amin'ny farany agnatanteraka tsika fanomezana ho an'ny tompo raisony ampelatagnanao ny fanatitra dia azadigno iato eo mba mitondra namana raha mba manana